Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 22 август 2025 жыл Ноқат базарындағы сіздерге туғандар шолы еттердің бағасын тартып шығарабыз. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге қалдырып, достармен бөлішіп, Ноқатта еттің бағасы қандай болып қалды екен, бұйырса чоғыл көрөбүз. Ал эми сіздер жақта қандай болот? Комментарийге жазып кетсеңіздер өтө жакшы болот. Бірден лайкты басыңыздар. Комментарийге жақшы ой пікір қалдырып, достармен бөлішіп, ушул биздин Байкелич каналга сөзсүз каталып коңуздар. Силерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолор чыгарып турабыз. Канчадан экен бул? 250 сомдон, а? Килограмм. Қанша ет? Мал ет 600 сом екен, а? Мына туғандар 600 сом жазылып тұр. Қанша 600-ден болды ау? 600 сом. 600 сом. Мынау 2 жерден сұрадық, 600-ден екен. Bizde negizgiler Noqat'ta köpten beri 600 somdan bağısı. Assalamu alaikum, kaça oldu? 600'den ha. Bu mal eti ha? Topoz ya ba çılgı pılgınlık mesbi degen. Topoz eti iken 600 somdan deydi. Bizde mынау қойдың етін дағы қошауыз. Қойдың еті қанша болды екен? Мал еті қанша? 600 бі? 600 сом екен. Бұл жақ қой еті. Қаншадан болды? Çocuklar. 1,5 mingden. Qaysi mingden? Nal ming ortadagı. 1400. Nal 450 mi? 1,5 mingden qaysıl? Ha. Oldu. Bazarınız versin ha? Buldakta qoy eti 650 somdan ekan. Mına tuğanlar qoy eti 650 som. Oldu 650 som. 650 somdan ekan qo'ydan eti. Biroq bunda bizde uşul sök, öpkö bölükleri qo'shib turib, qo'shib 600 somdan beradi kilogramm. Qanchadan bo'lgan? Biroq har yerda har qanday sen ha. Kommentariyga yozib ketingizlar. Qo'y eti 650 som ekan, al endi maldan eti olsa 600 somdan ekan. Görüngüzlerçi. Keyingi жылдан туғандар мал еті 600 сом жазып қойды. Бардық жерде 600 сомдан екен мал еті бізде. Нал жерде дағы Qancha oldu? Ha, жазып qo'y turing nega. 600 som, dostum. 600 somdan nega. Jash moldan eti, Gunajin. Bo'ldi, jash mol Gunajin deydi. 600 somdan. Bo'ldi. Badrin qancha olib qoldi? Ha? 50 som. 50 som deydi. Pomidorcha? 40 som. Oldu.
Chesnoqchi? 250 so'm. Bolgarskiler? 60? Ha, 60. Nal emas, neli? 3 kilo so'm baklajan. 100 so'mga 3 kilogram. Banan? Bananlar kilosi 160 so'm. Kilogram 160 so'm. Bular bari birdele sen al? Bunlar 50 so'mdan bunlar. Bunlarnisi var, uçtu, uçuyor. Ha. 70 so'mdan. 70 30 zamanı 50 so'mdan. 50 so'mdan 70 so'mdan. Cüzüm çaka? O'zbekiston, bunlar 100 so'mdan. 100 so'mdan. Bunlar damızki var 130'dan. 130? Qora juzum var mı? Qora juzum. Aha. Bunlar 130'dan. Eko'dan. 130. Şabdolçu? Bunlar 80 so'mdan. 80 so'mdan ha. Onalar var 70 so'mdan. 70. Bunalar var 60 so'mdan. 60 so'mdan. Mandarin 230. Mandarin 230. Bananlar o'sha. Apelsin. Apelsin qancha? Limonlar 240'dan. Eko. Limon ha 240 so'm. Ona demek neler? Kuruşa 80 so'm. Kuruşa 80 so'm. Bo'ldi aka, savdangiz bersin ha. Ece savs qancha so'mkan? 50 so'm deydi. Kartoshka qancha? Kartoshka 45-50. 45-50 deydi. O neden? Buna qizil savzingizcha? Saat 50 so'm. 50 so'm. 50 so'mdan ekan bular. Piyaz ece? Ya düşün 100 so'mga 3 kilogram deydi. Savdangiz bersin ece. Açık qancha ekan o? Qancha? 7'de 8 dakika veremez. Qancha 100 so'mga o? 100 so'mga 8 ta. 100 so'mga 8 ushtu ekan. Taşıyamaz. Bo'ldi. Mal ne bu? Yok anca. Ha, anjir ba? Bu qancha so'm? Bu qancha so'm? Bunu sen 10 dakika. 100 so'mga 10 ta? 100 so'mga 10 ushtu ekan. Bo'ldi.